Biyag ti tao. Roland, pangaasim, di na kumapanahuan. At dan anak ta, kabaalam ka di timang panawlatan kada kami. Pasensya kan Lira. Ngam sakti nagbidot. Kaya't kontag balbaliw. Ngam kasano kami matan kinidayaan na. Balasitangan ti anak ta. At dan nakam na. Ita kadipay ama panunot mo timang panaw kada kami. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Lira. Jakayam kabaalan nga ibati ni Viola. Isong agsubli ako na ti denana. Gapo ka di tadda kabaalan da iti biyag. Idinto ta siya kat marigrigat lahat. Saan kayo abay-bayan nga gina? Tulungan kay lata. Nga masapulapot de kon ti relasyon ta. Amamumat ni Viola. Ang mga niya tiramiden na nagtali na udak kada kayo. Ang di kagdanag. Tadyak baybay anti pagrebeng kay ti anak ta. Pangaasim, Roland. Diyak kabailan ama po kaw kakanyak. Siyak laangan ti Piliam. Baybay amon ni Viola. Sana mabalin, Lira. Iso ala dingitek. Apay ngay apanawan da kamin. Di na kami kadin ipatpatag. Pasensya ka na, anak ko. Maawat ang tumatlang, ti kaya't asawan na ito ay mapaspasama kiti pamilya tayo. Ngam, apay ngay apanawan da kamin, Papa. Pasensya ka na, anak ko. Kasapulan. Isa, sorry, anak ko. Mangan kayon, Mama. Husto daytan apanagsang-sangit yu. Tauraan niya pa'y taramiden tayo. Talaga adin na tayo nasublian ni Papa. Tamas pinili na di babae nang mamta tayo. Anak ko. Diyak nga mininamnama mapasamak ti kastoy. Kunak no agnanayo nanti kinaragsak tayo asa nga pamilya. Ngam saan mat gayam. Kagurgurak ni Papa, Mama. Kastamot tan di babae na. Apay ang naramid na tikas jay kadata. Santa ka di ang napatagkan ko, Ana. Di ka kumagsaong iti kasta anak ko. Nasakit lang para kanyak tinapasama. Nga maawatak ni Papam. No siyak, Mama. Diyak maawatan no apay nga imbati na tayo ni Papa. Iso ka gurgurak. Ado nagundaway ti impay ko kan Karolan. Nabayag mat apanawan anay lemlemeng yu ti panagdenayo iti dayja Lira. Ngamtay kunada nga rudan, awan ti palimod adin tumay butaktak. Viola. Kinunakmatan kan ka idi, amang ampun talaangan iti ibilang tanga anak, taamok adi ka maipaayan iti anak. Ngam di mo matkayat. Gayam, sigudan nga daputot mo iti sabali a babae. Agiyaman ka ta di ka indarong. Uray kas kasano masyanak mo't iti dayja babae kan iti anak na. Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka, Viola. Kat pangaasim. Tadi na kumalapdan amang suporta iti anak ko kanilira. Uray da lang ti may paay ko kadakwada nga gina. Sana bali, tadya kong subyan ni Lira. Makamuka. Ngamtay bukod mo akwartat usan. Tadyak ipalobo sa kwartak matlaang taramatem apang suportar mo iti anak mo. Laglagi pam nga amin nga dakan ka naggapu amin kanyak. Tawan mo't ikarkarit mo kinabaknang mo. Viola. Pudno mat saan ka di? Isa di mo kayat asinaan ka tamabutang kang agrigat. Ngam napuskul ti rupam. Tamaalam pa'y latag babae. Diyak kayatan tiriribok, Roland. Isa pang asim. Maudin day chay. Wan, ikarig. Pakawanan na kuma. No di mo kaya tagsubli ti kinarigat. Di mo ulitan ti inaramid mo. Mama, no marigatan kayo amang paadal kanyak. Mabalin mo't nga agsadeng aklatan. Diyak ngamin kayat makita nga agbanog kayo, Mama. Kabaila ka na ko.
Di naklata ni kaskaso. Maikaw aklaan. Aging kakadiita kat diyo pa'y lamalipatan ni Papa. Naragsakan iti sidong ti babae na. Namimpinsanan alinipat na tayo. Ita, maawata ko no apay asumagmamano lang nga aldaw nga agawid dito'y balay. Tadamot gayang babae na. Di ka kumaagsao iti kasta anak ko. Amamlat taday chay. Mas daawak man ngamin kada kayo, Mama. Apay adiyo inlaban ti karbangan tayo kan kuana. Apay nga intulok yulatan ti panang panaw na kada tayo. Awan maaramida kanak ko. No di natan kayat. Di ta mabalin nga ipilit ti bagita kan kuana. Ala, di ta kuman pagsaritaan ti may papan iti dayta anak ko. Pang-asim. Adday ta kayo manan. Di manan kaya ta pagsaritaan ti maipapan iti dayto abanag. Ala, maturog ka kiti anak ko. Rabiin. Nakaturugan ti anak ko. Aging ka ita. Di na pailaan mo ti may papan iti kinatao na. Ti kinatao na amay salagayam nga anak iti ruar. Naimula iti panunot ti anak ko. Ada kami ti pudno a pamilya ti amana. Ket ni Viola ti kabit. Kasano day tuyan. Anya ti pamayak amang ilawlawag iti amin iti anak ko. Sigurado agumura. Ket amang ano anya ti aramiden na. Tiyak kayat nga grebelde ti anak ko. Tiyak mo ti rumpang nga aramidak. Kumusta kayo matan kini Ma'am Diana? Kas di lata Agtintinulong kami lata para iti panagadal ko. Ta pinanawan na kami matan ti amak. Nukas na, saanan ang nagsubli kada kayo ti amam? Saanan, Jane? Simurot nga minan iti babae na. Kat saanan na nagpakpakita pa'y kada kami. Diana, Imbagkit ti atay inutan na maliplipatan ni mamati inaramid ti amak. ngamsi ka, madlaw adi ka pa'y nakalipat. Di mo ka di pinadas nga inawagan? Kumusta ang latamat Awan ti rason tap na awagak pa'y laang. Amang ano tay babae na lang ti makasungbat. Kan may sa, awan panggap ko dumawat iti tulong kan kwa na. Itay pa'y ngagbusbusin na dahito alugan dito ayan ti waiting shed Asino nga tati busbusinaan na? Jakmat ngamin malasin ti tao iti unag tilugan. Tatinted ngamin ti sarming na. Jane, Sir Roland? umasidig ka, Jane. Uwan, sir. Ang yamanak na naranaan kamatlangan ngagmay maysa. Umay ka diti unang tilugan, ta dito'y tangag sarita. At na napatag ngay magakin ka. Pasensya ka na. Sikati na sitgak, ta amok anasingad kayo nga gayam ka ni Diana. Agdalagak ka. Sir, Kaya't ko ti tumulong para ti panagadal ni Diana. Kaya't napanunot ko amabain ka, matulungak. Ngam pangasim, ta di mo ibagbagakin ko na ti panagsarita ta. sir. Mangtedak iti kwartakan ka. Kaya't pagparangam asikati mang tultulong kan ko na. Kasanon numaamon na, sir. Saan? Awan to ti sabali apakaamuan na iti daytoy. Malaksid ni bagam. Amok matket di ti mangidulin iti sekreto, sir. Isong awan ti pagdanagan nyo. Api anak ka panimid ka. Adda ka di parikot mo. Kasano? Ag finals manan. Ngam kurang pa itay na urnong mikan ni mama apagbayad ko dito'y pagadalan. Si Kangay, nakabayad kan? Wala. Ngam no kayat mo. Pabuludan ka pa'y laang. Amumot nga awan pangalaak iti pagbayad ko.
Kan may sa pangalaam ko maiti kwartam ngay kat amukmot nga eksakto lang nga allowance mo ti kwartam. Ha? Eh, kwa. At the part-time job ko iti online. Ha? Imbag man, tama isa par mo pa iti ag part-time job. Wala. O anya, pabulodan ka, kayat mo? Nudyak mabayadan ngay. Di ka kadi madanagan, ta saan ka mo't asingiran. Di uray utang kalimutan kat mabalin. Ha? Sigurado ka? Wan, ala, di kan agparikot, wan. Siya kun ti makaamu iti bayadam dito'y pagadalan. Di yun pagparikutan ti pagbayad ko iti pagadalan, mama. Ngamin, pinabulutan nak ni Jane agayim ko. Anya, ay kat dasaya at ngarud ano kasta anak ko. Sapay mariribo ka na ko namang pampanunot. No sa dino ti pangalaan ta iti kwarta. Di yun pagparikutan dayta, taadan pagbayad ko. Alang arod, kat di ka madanagan. Yurnungak ti pagbayad ta iti gayem mo. Ta nakababain mo't no saan ta mabayadan ti utang ta. Sir, naitod kun kin ni Diana tay pagbayad na iti pagadalan. Agyaman ak balasang ko. Ala, kasdilat tangarudan ti aramidan ta, tapno awatan na ti kwarta. Tanusyak ngamin ti mangyawat iti dayjay. Sigurado adi na awatan, takaguranak ti anak ko. Mama, aldawan, di kay matla bumangunan. Ay, medyo madit ibagbagi ka anak ko. Naarbisan nak ngamin iti kalman. Ala, kunakmat na diyo baybayan ti bagiyo. Diyak kayat ngagsakit kayo, mama. Agimbagak matlaan anak. Pasensyakan. Diyak nakaluton iti pamigatan. Nakaluto akon. Nanganak pa yan, ah. Kat mapan ka agiskwelan tamangan numaladaw ka. Diyak kayat apanawan kayong agmaymay sa dito'y balay, mama. Di nakpakadanagan anak ko. Maimbaganak matlaang inton madamdama. Yinanak labasit. Tamangan nuban nukula ang daytoy. Sigurado kayo, ah. Sana bale, sa paag to ti agawid apaman ama dismisak, mama. Apay ngagdardaras ka, Diana. Kun apay akas lamadanagan ka. Ni mama, maululaw ka no. Ipan ko di ospital. Anya, nukas na, kuyugan kan amapan iti ospital. Agyaman nak Jane. Ngam kasanon ngay no makonfine ni mama. Pangalak ngay ti kwarta. Sapay imbayad kundi ti pagadalan di impautang mo kanyak. Ay na, di mo pa kadanagan dayta. Tikit di pan naka-ospital ni mamam ti una apanunutan. Maidiskitaran ti kwarta. Agyaman ak manan, Jane. Dakkel ti may tultulong mo kanyak para iti aginak. No pa'y anayo ak iti sinong da. Okay, kumustan ni Nanam Alira? Nasaya at mutan, sir. Nakaruwaran iti ospital. Dakkel at tulong tay kwarta nga itadyo. Mangdadak manan iti kwarta. Atoy, Nagadun ngay, sir. wen, tamangala kamot iti kwartam dita. Ay, nakababain pa yun, sir. Alagit din, awata mo. Agyaman nak nga rod, sir. Sana bali, itad ko amin dayto kin ni Diana. Jane! Ni Diana, sir. Anya ti kaya tasoon day toy? Oh, Apay akadwam day tatao. Diana, denggan na kuma. Diana, anak ko. Di nakawagan iti anak. Tamanipod iti pinanawam ni mama. Linipat kamutin nga amak. Ha, Isu ka di ti pagtataudan ti kwarta ngayon inted mo kanyak, Jane. Di kaglibak. Nakitak ti panangted na iti kwarta kan ka. Pakawanan na kuma, Diana. Diyak mat mapagkadkadan ti amam. Nang runa kat makitak amarigatan kayo nga agina. Nang runa idi na ospital ni Nana Lira. Inikan nak iti kwarta nga itid ko kano kada kayo. Tapno adabos-busan nyo. Apay ang nagilimod ka kanyak, Jane. Ala, kwenta amin nga niinted na kwarta kanyak. Ta isublik mo't lakan kwa na. Diyak kasapulan ti kwarta na. Saan kumamot akasta, Panunutom kumatiinam. Marigrigatan amang isaksakad iti panagbiagyo.
Di mo pagariyon tigura iti kaunggam. Naggapgapwam manen. Viola, di mo't adda tulagan ta. Asustentwak ti anak ko kanilira. Ngam di ka madanagan. Taagga po iti mismo abulsak ti itid ko akwarta iti anak ko. Rombang laan. Tadyak kayat agarawan ti kwartak. Di nak mababalaw no apay akastuyak, Roland. No kumata di nak linuko, di saan kumaana po ka ti panagtalikukan ka. Saan agaputagul uli makaklatan kat jakon ammo dagitar aramida mitiliklikkudak. Pakawanan na ko ma, Viola. Mabutang ka nga agrigat manan niya. Iso akas tauna pa nagpakawan mo kanyak. Dahil ta kanila ta akanayunan ti sinsidir mo kanya. Mabalin mat kat awaya-wayaan kan. Ngamne, dahil talakawas mo nga insuot mo ti alaam, Roland. Malahos ton. Sa bali manan tinagturturungan ti saritaan. Diana, anya ka diti aramidan ta dito'y balay da papam. Kinunakmat kan ka nga isublik ti kwarta nga inted na. Adda nagutangak, Jane. Ingkarigatak timutang iti kwarta. Tapno dala pagbayad ko iti kwarta ti amak. Apay lang amin. Saanin, Diana? Addamat gayam ka ba ilan ti kabit na. Dakkel ti balay na. Isumat lagayam at inalikodan da kamin. Tabak ng gayam tinangisukatan na kada kami. Anyat masapol yo. Siyak ni Diana. Ti anak damamak alira ken papak arolan. Anya. Apay, anyat masapol yo iti asawak. Umay ko isublitin inted na kwarta. Tadyak kaya ti makautang iti na imbaga nakam ken kuana. Siguro, naragsak kay tan. Tasika ti pinili ti amak adenaan na. Naragsak kan. Tadda dinadaal mo a pamilya. Anya. Ha! Nagpuskol matan ti rupam amang ibagay ti kasta. Si kapay nga nakitirwar tinaturad amang ibagay ti kasta kanyak. Ha! Jay inam tinang dadal iti napinta sa relasyon may ti asawak. Tanakikabit iti amam. Anya? Ala, pumanaw kayon. Tadyak kaya tamakita ti panagrup-rupayo dito balay ko. Mama, kasano na pasamak ti kasyay? Anak ko, pakawanan na kami kumaiti amam. No nagilimod kami kanka. Pinagparang miada kami tiligal nga agasawa. Ngum sana pod no dayta. Husto ti imbaga ti asawa na. Nagpaayak idi kas babaunan ijay dakkel abalay. Kat nasikugandak ti amam. Agasawa da idin kini Ma'am Viola. Anya? Nabayagan nga inkid-kid dawak iti pamakawan kini Ma'am Viola tinapasamak. Nga maawatak no apay nga aging kaita. Kat nasakit pa'y lang tinakam na kada kami. Nang rona kat adda ka nga anak ni. Nagdan na kami iti limad iti amam. Ngam naamuan na dayta. Iso ang agsina kami matlaang. Ngam ita. Maaklon kong tigasat ta. Asaan apara kadata ni papam. Tadakit nga rodim mo na a pamilya na. Arumbang adenaan na. Naimbag nga orasyon, Nana. Ha! Si kamanan. Di mo't binalagan ka na di ka nagpakpakita dito balay. Diyak kaya ta makita ti panagruprupam. Si katibunga ti panagbasol ta sawak. Ma'am, pagkawanandak ko ma. No nakapagsauwak iti sana nasaya at kada kayo iti kalabas. Kat pakawanan niyo kumamat tandag iti dadakkel ko, ma'am. Langro na iti inak. Amo ka napasaktan da kayo iti kastang unay. Iso siya kung tagkid daw iti pamakawan para kadakwada. Agpakpakaasiak na. Pagkawanan niyo kumandag iti dadakkel ko. Ma'am Viola. Lira. Sa anak amao mangagkidkid daw iti pamakawan mo. Ma'am Viola. Gapo iti nagbasulak kada kayo. Agparinto mga kiti sangwanam. Ma'am Viola.
Ala, tumakder ka di talira. O sige, napakawan kayon. Amok nga damot nagkuranga kiti asawak. Tajakket nga rod may paayani ti anak. Iso abay-bayan yun dayta. Bumakot akon. Kat numabalin. Jak kayat nga adda ka apak. Nga adda ka gurak wano manggurgura kanyak. Iso sige, lipatan tayon tinapalabas. Mga barwanan tayo amin. Ma'am, agyaman na. Ma'am Viola, nupay tartari kagaya ka mabukal kumamanan ti pamilyami. Maawatak itan ti amin. Nangruna ti marikrik na ayo. Jakmet kaya ta bumakit kayong agmay maysa. Sana balit adaag mo tinakadkadwa ni mama. Iso nga agtalinaad ni papa iti puderyo. Well, Viola. Jak kaya ta panawan kang agmaymaysa. Saan nagapoy ti kinambak nang mo? No dikat gapo ta amok nga agmaymaysakan no panawan ka. Kaya't ko asulnitan ti amin na nagkurangak. No pa'y di ta naadaan iti anak. Agyaman ak nga ron no kastarolan. Kat pasensya kan. No agkakasakit sa sarita ti kanayon nga ibagbagakan ka. Bunga lang ti sakit tinakam ko dagichay. Kat si Kamat Diana, iha. Nawaya kalat nga umay dito'y balay. No kaya't masarungkaran ti amam. Kat no ada ka sa pulam. Di ka kumagbay na mangibaga. Tas idadaan kami iti amama mang tulong kan ka. Oh, agyaman ako, Nay, Ma'am. Biyang di tao. At dapay gundaway mong agbabawi, Andi. Mabalin mo pa'y asinaan tinobyam. At dan napasama kiti nagbautan mi kini Jemay, mama. Saan pa'y mo't amasikog? Ha? Ubing ka pa'y ititawan mo a 25, anak ko. Agsapol ka pa'y ititrabahom sa kanto mga asawa. Mabuti nga, mama. Ang mga lumaagaw da tinubyak kanyak. Napintas ni Jemay. Adudag iti agrayo ken ko, anak. Oray ko manupadam a professional Janobiam. Ngam saan mo? Undergraduate mat nga rod. Agamala, no talaga nga ay atam ni Jemay. Makamo ka nga rod. Desidido ako ng mga asawa, mama. Kat, dumanon tayo nga rodan. Wen, mama. Tangay da kami ti aggastos iti kalay sa daan di kan Jemay, abalayan. Siyakmat nga rod ti mangadang, no sa dino ti pakaangayan ti kasar. Ha? Ijay balay mi ti pakaangayan ti kasar. Anya, ngam abalayan, sanaya da kami ti rumpun. Nalawa ti arubayan mi, kan presentable ti balay mi. Komportable dagiti umay makidaya abalayan. Ha? Kitain nyo man mat dito'y solaryo. Nagbasit ti paraangan nyo. Kan basit to'y balayo abalayan. Sana pa nakuyaw. Ngam ibagbagak lang tiyag paiso. Iso nga ijay balay mi ti pakaangayan ti resepsyon. May remedyo na ita abalayan. Mabalin mi apalawaan ti arubayan. No diyo kayat di saan lang. Di oray awan ti kalay sa mapasamak no kasta. Mama. Andi, pimanawan ni Mama. Sige, ta surutak. Anya, magkag. At dama gayam bas-bastos di agbalin akatuga nga manakaw. Ala, baybayan yun, tatang. Ay, jaklay pagaraw. Nangatong gayam ti pride na. Bayan nyo, kasaritak to ni Andy, tatang. Jemay, bayan tanong niya ti kahit ni mama mapasamak. Isu ti masurot. Narigat at tubtub nga rin ni mama. Diyak kahit agumura ka data. Andy, Pasensya kan Jemay, ha? Mawatan ta ko man ni mama. Oray italar. Ipagpagapumla ko man kanya.
Sige. Makamuak to nga rudan amang ilawlawag ka ni tatang. Agyang manak, Jemay. Jemay, ibagaman mo't kadag iti partidom, tasanda pa'y nga agbalkot iti karne, tado pa'y tagsangpat asa nga ili. Ha? At ngamin nakita ka nagbalkot itay. Um, Partidom day jay, di tala makaura yan. O sige, mangan kayo lang, amiga, amigos. Andy. Jemay, sabay ko ma. Tama irawang mo tigas dyan nga style ni mama. Ha? As dyan talaga ti pa nagsasahuna. Prangka. Gamkit di. Nasingpot man. Aklunak. Talaga maikawa ak Andy. Ngam okay laan. Ipagpagapukan ka nga asawak. Ita tanalpasan ti kasaryo. Agnaud kayo dito'y balay, Jemay. Tanian di mo't lang timang tawid to iti dayto a balay. Taiso ti buridak nga anak ko. Uwan, mama. Ipakpakaw na ako na, jak kayat ti sadot akab balay. Kan makita mo, no kasano ti kinaurnos, kan kinadalos to'y balay. Ha? Awan trabaho ti anak ko. Iso asya, timang pakan kada kayo. Anya nga'y, agano sa ka. Tasaan mo't anak katumpong ni Andy iti professional akas kan kwa na. Agsapula kiti trabaho, mama. Tapno makatulungak. Anya kumatrabaho ti serkam nga'y, katulong. Dito'y kalangan palay. Tauray tangdanan kang agtrabaho, tapno di mo mat ko na. Ha? Ang apay aya masapula tangdanan kang agdalos. Aglaba ka nagluto dito'y balay. Kaya't ko ti agsapul iti trabaho, mama. Awan mo tinailepas mo. Anya kumatrabaho ti mastrakam. Di kag sayang iti oras mo. Basta siyak ti makaamoy ti kananyo kin ni Andy ko nakmat. Suportaran kayo. Kumusta kayo ngay dito'y balay, Ipag? Nasaya at matla ka diti pan nakilangan ni mamakan ka? Uwan, ipag. Madlaw anasingpet ka, Jemay. Iso asikala ko man ti makaamo amang paspasensya kini mama. Amok ngamin ti ugali ti inami, Ipag. Naturay. Okay lang, ipag. Kabailak ti makitinunos ka ni mama. No kasta, aginaw ka, Ipag. Uwan, ipag. Agtalon a bulan. Wow! Mayat adanton ka na ka. Gat, ano san yun ati agnaad dito'y balay? Tapno adakad ka doon ni mama. Mababainak nga rudan, ipag. Awan trabaho ni Andy. Awan mo trabaho. Ni mama amin tagas-gastos diti balay. Ay na, talaga akas ta. Dagdag-dagak ni Andy ngagtrabaho. Napili mo diti trabaho na, ipag. Ay na, talaga akas jay day di akabsat ko. Napili iti trabaho. Ti kayat na nga taa, kat agbalin adagos ang manager. Di na kayat ti agrugi iti baba. Ay, wen nga rod, ipag. Kabayatan ti panagdan nami kanya Andy. Mamamwa kong dagiti ugali na. Nangato ti pride na. Ay, wan nga rod. Agpadadakin ni mama ahay pride. Andy, agbakasyon taman mat iti balay. Kailiw ko ni tatang. Sige. Ngam damagag pa kin ni mama no palubusan na ta. Ha? Ha? No palubusan na ta. Nasayaan. Ngam no saan? Please, santa ko mga ipilit, Jemay. Andy, saan ka kumamasaksakitan ha? Saan ka kadi ang makadesisyon na siksika? Masapol nga ikamang mo amin kan ni mama? Jemay, ni mama ti provider ta. No saan nagapukin ko na? Santa namangan. No saan nagapukin ko na? Awan balay ta. No saan nagapukin ko na? Okay. Saan kumaday ta ti pagrikyaran ta, Andy? Sige, aramidam ti kay kayat mo. Saan akon ang makibiyang pay? No kayat na ti agbakasyon, di iso lang ti aghawid.
Agbati ka, Andy. Sige. No, dahil ito ti Katyo, mama. Saan mo akabisado dagiti tattao ijay lugar da? Ang mga nadamang kursunada kan ka ijay, katanya pa'y tiaramidan da kan ka. Wan, ma. Oh, adtoy, kwartam, Andy. Ingka matagatang iti kasapulam. Gumatang ka iti baro a pantalon, sapatos, kanda dumapaya kasapulam. Ha? Nagsweldo kan, mama? Wen, ingkag shopping. Igatangam tumat di asawam iti lipstick na. Tapno awan ti may bagbagana. Nagtaerting pas ngay mo anak ta, Jemay. Wen nga ron, Andy. Narigata na ka nang ipasngay ta nakaluklukmag. Kaingingas mo to yapo ko, Kandi. Iso anataar. Kastoy ti rupam idi maladaga ka. Ha? Kasta ka di, mama? Wen, kastoy matlati kinataar mo idi, Andi. Ay, nembaglakit din, tay malakan ka to'y apokok. Ay na, nag-cute nga ubing. Ay, nakaay-ayat launay. Ay naading ko, sumapol kan iti trabahom. Tani, addan anak yu kini Jemay. Kasla nalipat akong tinadal ko, mana. Jak samot may applyan ti kurso nga inturbos ko. Ay na, i-apply mo ngamin kasanon no awan ni mama. Anya nga iti pangbiag mo iti pamilyam, ading ko. Saan ka kumaamang nang Ambot ama nang umapal ka kanya. Ha? Apalan nak, tasyak lang ditultulungan ni mama. Ni, saan akas na? Panangisakit tar aramida, Andi. Sa anak nga umapal, tadamat panggadan ming agasawa. Biddo ti pampanunutam, Andi. Anya kumangay di apalakan ka. Sige, tatapay papanak. Rumuwanak na lang. Anyan ti kabsat ko. Talaga adi na kayak ti paisuro. Kahit, kumusta ti pa nagsarak yu iti gaya mo? Anyat nagsaritaan yu, Jemay? Ay na, nakabakbak nangan tayo siya gayam ko lakay. Kat adda pa'y gayam resort kan restaurant nan. Kaya't nakatulungan. Agtrabaho ak kano iti restaurant na kas waitress. Anya? Agtrabaho ak, isong awawiram da anak ta, ha? Ay na, magagaran ako nagtrabaho. Di ka pa'y lamang namnama, Jemay. Tamagag pa'y matkin ni mama, ah. No umanugot ngagtrabaho ka. Bueno, saan? Anya? No agtrabaho, palubusam. Basta itad na ti sweldo na kan ka. Tapno adda paggatang yu iti gatas ti apoko. Kasano ngay mama? Diyak amo ti agaw awil. Di kagdanag, manang danak iti mga awir iti apoko. Siyak ti makam mo. Basta palubosam di asawam nga agtrabaho, tapno at damat may tulong na dito'y balay. Hello, Jemay. Kumusta kan? Kaano ka nga gawin? Saan na ka makaawid? Busy ak ngamin, Andy. Di ka laka din makalangan iti trabaho, bakit? Saan na kami ka di akailiw itanak ta? Makumi-kumak. Awan day off ko. Sayang ngamin ti aldaw. Imbagakmat kan kaano kayat mo. Umay kayo iti anak ta ditoy. Ta ditoy kayo nga agnaan. At the boarding house ko ditoy. Impakadakin ni mama. Di na kami palubusan, Jemay. Okay nga Rod, makamo ka. Sige tani, trabaho ak manan. Bye. Mabit lang. Hello? Andi! Ah. Tulong! Oh! Ha? Ni mama! Ang pingatan! Sika ka di ti anak ti pasyente, mister. Uwan, doktor. Kumusta ti inak? Ladingitak ngam inaramid min ti amin nakabailan mi. Ngam saan mi nanay salakan. Nakarja ka restina. Saan? Saan namatay ni mama, doktor? Pangasiyo, ispalin yun ni mama. Ladingitan mi, mister. Ngam awatan tayo kumandi amin. Mama! Itatawanan ni mama. Anya ti planom, Andy. Diyak ka mo, Jemay. Diyak ka mo. Ay, may kawa kaitan.
Tawanan ta advisor mo iti amin aganwat mo. Ha? Agsubliak iti trabahok. Ta makita ket awan plano nga agtrabaho. Iso asika ti mga awir iti anak ta. Pagawidan tan ti yaya ti anak ta. Tawan ipasweldo ta ken kuana. Sikan ti mga awir iti anak ta. Ta siyak tagtrabaho. Kwa, Jemay. Kinapudno na agad adalak bayat ti panagtrabahok. Ket umadanin ti panagturpos ko, Andy. Anyo? Nangato tarapaap ko para iti anak ta. Iso ngagpurpur sige ka mang paadal iti bagik. Ket tangay awan narapaap mo para iti pagsayatan ti pamilyata. Agaw awir ka nga ron. Tapno maipamaysak ti agtrabaho ken agiskwela. Mano ti masapol mo, Andy? 2,000 ko manod na manang. Mabiit lang nga rod ta mga ala. Pasensyakan manang ha. Awan mo't ngamin ti sa baling nga asit gak, no di si kalahan. Manumot ngamin nga agpaw iti ti kwarta ni Jemay. Agad adal di asawam. Iso ang maawatam ko ma. Apay no sumapol kay ti trabaho. Tadakkel matan ti anak yo. Mabalin mon nga ibati dito'y balay. Uray taadda ti katugangak amang bantay kadakwada kadagiti anak ko. Saanan manang? Kahit kung ipamaysa ti atensyon ko itanak mi. Sa labali, ta makagraduar ton ti asawak. Makasapul to itinatalgad a pagtrabahoan nan. Anya? Apay nga itakalaan nga agaw, Jemay. At sa bala pag-awidam. Anya, unay matinti kasta pa nagsasaom, Andy. Nagalas ti pagkitkitaam kanyak. Kasano? Tunggal umawag akin ka, kanayon kang agdardaras. Kan manmanong agawid ka. Makumikumak nga ron, tao madanin ti pa nagturpos ko, Andy. Diyak pa dyan. Pagpambar mo ti panagadal mo. Gamamok. At dalalakim. Ay, nabanuga ka nagbiyahe. Kaya't kung tagina na. Awan oras ko ang makirinikyer ka. Tawan kinapudno dagita nga ibagbagam. Mapana ko nandi, di mo baybayan ti anak ta, ha? Awan ti pumanaw, Jemay. Ni, abay ngay. Kasanon ti trabaho? Di pa nagadal ko. Agsarden kan ngagtrabaho ka nagatal. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Tapno mabantahin ka. Umadanin ti pa nagturpos ko, Andy. Basta di kan agsubli iya suwad ko nak. Di nakpagpungtudan eh. Nagtali na anak diti balay. Adda nga ro di pa kan mo kada kami iti anak ta. Adda kanan tayo? San ka pa ila nakaturpos iti panagadal mo? Ngam natangsit kan, Jemay. Nakarakaron ton ti kinatangsit mo no professional kan. Iso nga agsardeng kalaangan nga eskwela. Ala, di ka madanagan. Jak baybay anti anak yo, Jemay. Ken siyak ti makaam mo nga agpalawag iti kapsat ko. Ay, agyaman nakipag. Sana bali. Umadanin ti pa nagturpos ko. Basit lang nga anosan. Asino ti babae akadwam dito'y balayo, Andy? Kasanon numaamuan ti asawam tar aramidam? Awan lang arod trabaho mon, kastapay la ti aramid mo? Awan mo't lang hindi patagugin ni Jemay manang. Amok. Isuk-sukat na kun na jay. Isu nga isukat ko mata. Tapno patas. Anyan ti kasta nagrasrason mo, Andy? Agpanunot ka man mat iti nasayaan. Nagsingpet di asawam. Ngam pagatapam iti madi. Basta patas kamitan manang. No kabailan nak na isukat. Kabailak may. Ha? Oh, naklaat ka nakakita kanyak, Andy. Oh. Di mo ninamnamati sa sangput ko. Kwa, di. Di kagsaray ti dalan ko ta sumrakakon. Kwa. Amok, adda ti babaim ti balay. Iso di na kaya tapas dragan. Apay, di mo kaya't ngagkita kami? Di kagdanag. Sa anak amang riribok. Awan ammo ka nagbasulak kan ka ngam no apay nga aramidam ti kastoy kanyak, Andy. Aklunong ngaminan nga at lalalakim. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak. Awan pamanagnag mo iti dayta nga ipagbagam. Nagsakit ti aramidam. Iso pumanaw kami ni ti anak ta. Itan kunti wayawayam. Ulitag, saan kayo ariribukan iti babaim? O may kula ang alaan dagiti kagawa kan ti anak ko. Natangsit kan.
Taddan trabaho. Adda siguron padam a professional anang sukatam kanyak. Sawam ti kayat masawan. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Tawan madingar aramidat. No kasta, nawayatan andi. Awanan ti pagbutbut nga. Tapi manawan ti asawam. Wen Grace, kitsabay ko ma. Tadi kan tumauma kanya ka. Di naktupanawan. Saan to apulos andi? Ngamin, libre ti pag naadak dito'y balay mo. Saan akon nga agabang iti pagyanak? Oo na. Isungag trabaho ka lang tayo, Jack Lab, di ka pumpanaw ijay. Tani, awan pang gadak. Wen, di ka madanagan. Ta iti din nam ti pagbaketak, andi. Agkadwa ta aginggat ingana. Kumusta ti trabaho manakaw? Nasaya at matatang, nagsweldo akon. Iso agimata nga kiti kasapulan nyo iti anak ko. Anusan nyo ti apo ko yo atan Diyak mo't mabalin nga ikuyog iti ayan ti trabaho. Ay na, awan problema iti dayta. Nasing putya bukop. So na lakabantayan. Aywan, kumusta nga tamutan yan day? Ay, diyak amo tatang. Awanan damag ko kadakwada iti babae na. Ay, si Kangay, ang mga nuwada mo tinobyo manak ko. Awan tatang. Diyak mabalin ti makinobyo wano makiasawa manan. Ngamin, nagkalay sa kami kani Andy. Ha? Lukasta, ang tapay laka dinamnaman ande. No bilang agsubli maningking ka, anak ko? Kwarta man, Grace. Anyamatan, si kalaakan na yun ti dumawdawal iti kwarta kanya. Imbis asya kumati ikam iti kwarta. Saan? Tabaliktad mo. Kit si kang harut da trabaho na. Hay, makauma mat ti kastoy. Maturog mangan laang ti ammo nga aramidan. Dumanawat ka pa iti kwarta. Si kamat ti agtrabaho anday. Ay, masadutak. Di naktupay pagtrabaho na di mama. Si kang tulaki di mo tang. Makaamu ka iti biyag mo. Manang, saan ka di ngayon imay ni Grace dito balayo? Ay na, di mo sapulin day a babae. Ta nakasarakan iti lalaki amang ikasarkan kwa na. Ha? Apay, di mo pa'y nadamag aya. Kat no addan sa bali a nobyo na. Kat damag ko atulagan dan ti kalaysada. Anya? Awanan ba inday di a babae? Manang lilaw gayam. Ay na, ading ko aya. No di ka agbalbaliw, talaga pagpapanawan da ka dagiti babae. Sika ti lalaki, iso asika kumatirumbang amang pakan iti asawam. Saan? Taisoda mat timang pakan kan ka. Asino nga iti makaano si iti danam no kasta kalatan ading ko. Agbalbaliw ka kuman. Apeng imay ka, anyat masapul mo Andy. No ti anak ta ti gagaram, aday jayan da tatang. Ije ti pang sarong karam kan kwa na. Naggapo ako ni JJ May. Imayak, ta umayak agkid daw iti pamakawan. Kitsapay ko ma, ta mapakawan lang. Ikarik, agbalbaliw akon. Sulnitak ti ado nagkurangak kada kayo itanak ta. At damastre ka katrabaho. Agtrabaho ako ni Timabit, Jemay. Napinta sa damag dayta Andy. Nasaya at unay. Awatin na ko mga roda. Taurnusin tanti amin kadata. Ipagpagapumla ko man iti anak ta. Lading itak. Ngam jakon maisubli ti sigod ariknakan ka. Gapo iti nakaro apan ng paspasakit mo kanyak iti kalabas. Iso sorry. Ngam di ka madanagan. Tanawaya ka latta amang sarungkar iti anak ta. Basta jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Kat sapay ko ma, tamaawatam dayta. No kasta, agtrabaho kan Andy. Awan mana. Awan na pintas a pagtungpalak. No jak agtrabaho. Una, nasaya at mata na panunot mo dayta. Awanin mang biyagkan ka. Isong agtrabaho kan. Awan mana. Kat pagtrabahwam nga rod, ading ko. May sa pabrika mana. Mangrugi ako nindon bigat. Ay kat nasaya at Ngam, manang. Pabuludan lakman pa iti kwartam.
Bayadak to nagsuldoak. At ang amin papanan mi kadagiti barkadak. Asino abarkadam, dagiti padam nga arta. Ni Manang mo't Papanan nyo ay ha. ag-outing kami, Manang. Ipapas kunti ag happy-happy. Tagtrabaho akon inton bigat. Pare, di mo bardasan ti agpatalaya. Nabartag ka ba eh? Pare, namasabat tayo atak. Tutan na! Ay na, ading ko aya. Naimbag ta saan ka nairaman kadagiti natay akakaduam. Uwan nga ron, Manang. Iso na lang ta. Saan ako na makabag na? Tanader-der iti sakang. Wan nga ron. Una yun ay ading ko. Saan pa yun? Nagharap ko iti biyag, Manang. Diyan ko na makatrabaho. Tayo notil akon. Ading ko. Agbabawi agitan. Ano ko mata nagtrabaho ako pa lady. Anda ko manurnong ko. Ano pa yung makatrabaho akon. Gusto ibutin. Tilagtong pala. Marang.